šta je nepromenljivo? Šta je istinito? Ko je taj koji je izgovorio proročanstva i ona su se ostvarila u svoje vreme? Možda ste se začudili nepoželjno proročanstvo. Međutim, da vam kažem da Svetopismo ne broji godine. Mi se često vezujemo uz određene datume, odnosno godine kada će se nešto dogoditi. I mnogi koji su prorekli su to naglašavali. Bog poziva čoveka na jedan istinski, pobožan život. Bog poziva čoveka da svoj život stavi u njegove ruke, jer on jedini koji zna unapred šta će se događati. I vidjet ćemo neka proročanstva koja su zapisana u Svetom pismu. Na osnovu toga što se sve dogodilo što je Bog rekao, mi možemo biti 100% sigurni da i proročanstva koji su pred nama, jer mi ćemo u ovoj seriji govoriti ne samo proročanstva za prošlost i proročanstva za sadašnjost, vidjet ćemo proročanstva koja govore o budućnosti našoj, što se još nisu ostvarila. Da li će biti tako? Kako možemo znati da će biti tako? Zato što je Bog ispunio sve što je rekao. Da vam samo nabrojam neka od njih koja su vam poznata. Ovo područje se zove Bab Adh-Dhra. Da slomite jezika, trebate da izgovorite. Ovo su u prevodu znači vrata lakta. Kakvo je ovo područje? Područje gdje su nekada bili Sodoma i Gomora. Šta je ostalo od njega? Ne možemo sad ići u detalje, ima jednu seriju o arheologiji gdje govorimo o detaljima. 5 metara pepela. Nema vulkana blizu, pa sad došla erupcija, pa je to sve uništilo. Zašto? Ovo su ostaci mesta, gradova, 5 gradova koje Biblija spominje. Mi najviše spominjemo taj Sodom i Gomor. A Vavilon, ovo je samo jedna maketa zamišljena, kompjuterski napravljena, kako je na osnovu ostataka od onog što je ostalo od starog grada Vavilona, kako je mogao da izgleda. Grad, svetsko carstvo. Šta je od njega ostalo? Evo ovo. Ruševine. I nikada niko, od kada je Vavilon srušen, nije živeo u ovome gradu. Zašto? Zašto ga niko nije obnovio? Ili Tir i Sidon. Proročanstvo za koje je Bog kazao da će biti uništeni. 2 grada, to su bile kao sestre bliznakinje, predivni gradovi. Pogledajte šta je od njih ostalo. Samo određeni nasip koji je Aleksandar Makedonski, kada je osvajao grad koji je bio, povukli su se na ostrvo koje je oko 800 metara udaljeno. On je napravio nasip od staroga grada koji je bio na obali i čak i taj nasip je voda raznela i ništa nije ostalo. Šta da kažemo o Nofu ili o Memfisu? Imao sam prilike da 2015. godine posjetim Egipat. Više ne postoji. Šta da kažemo o Ebli? Samo ruševine. Šta da kažemo o Petri? Predivan grad. 2 puta sam imao prilike da budem tamo. Prvi put samo smo prošli kroz grad, znači ceo grad smo obišli, ali jednu stvar nisam video, a to sam čeznuo za tim. U drugoj posjeti smo se penjali gore na plus 50 stepeni. I onda sam razumeo zašto je Petra sada kao ukleti grad. Samo dolaze turisti. Znate zašto? Zbog ovoga mesta. Zato što je sveštenik vadio srce iz nevine devojke i stavljao ga ovde u ovoj prored kao žrtva Bogu sunca. I Bog je rekao, više se tamo neće živjeti. I niko više ne živi. Šta da kažemo o Jerusalimu? Odnosno Jerusalimskom hramu. Isus Hristos je kazao, neće ostati ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti. I vi kada odete, vi imate samo pod.
Okolo nemate nikakvog zida, ni jedan jedini kamen, a postojali su blokovi koji su bili teški 200 tona. Silazio sam dole u drugoj posjeti Jerusalimu, skroz dole u podnožje gde su temelji samoga grada. Ogromni blokovi, 23 metra dugačak, debeo 3 metra, širok 4 metra blok, jedan blok stena. Kako su oni to doneli tu? Kako su ih slagali? Ja to ne znam. Postoji jedna kompjuterska animacija koja to pokazuje. Ništa nije ostalo. Tamo gdje se nekada nalazila svetinja nad svetinjama, danas se nalazi Omerova džamija. I to je strahota za Jevreje. Na mesto njihovog svetilišta nalazi se jedan sasvim drugi hram. Zapadni zid, petak veče, ovo sam napravio petak veče, zalazak sunca, šofar se čuo, ovnojski rog, zalazi sunce, počinje subota. Jevreji se sakupljaju tu kod zapadnog zida. Oni ne vole da kažu zid plača. Mi to tako kažemo, ali oni kažu zapadni zid. Iako plaču tamo za svojom sudbinom i za svojom prošlošću.